biri-birini urushturuuchu atayın jinler bolot da. Kelip alıp turup atasının sözünü apasına, yani kүйөөсүнүн sözünü ayalına, ayalının sözünü kүйөөсүнө jakpaganday kılıp uğuza turgan atayın şeytandardın cemaati var da. Ayalı jakşı эле söz сүйлөп жатат. Бирок kүйөөсүнө ошону teskeri uğuzup koyot da. Çay içpeysiz dese, batırak çay içpeysiz mi küttürüp degендей uğuzat da. Kүйөөсү jakşı эле айтып жатат. Тамак жасагансыңбы? Күндө жасабайт элең, бүгүн жасадыңбы деп айткандай угузат да аялыначы. Анан ne болот? Анан чыр-чатак чыгат. Кайсыл үйдө Куран окулса ошол шайтандар кетет. Эмнеге? Периштелер келет да. Периштелер келдиби? Болду, алар качат. Мисалы бир үйгө милициялар келсе, уурулар качабы? Качат да. Неге? Милициялар келди. Ошондо эле кайсыл бир жерге периштелер келсе, жанакындай шайтандар качат, таптаза. Корккон адам мисалы. Неден коркот? Ууру, каракчыдан корккон адам. Үйүндө 10 милиция olsa ne kılat? Bemalal tınç jatağı. Nege? Miliciyalar var da. Oşonda ele үйүндө 10.000 perişte olsuç. Kelebe bir şeytan. Çok. Oşoga үйgө ayttım go, bereket, rahmat. Okuyulu үйdө boldu, tıp-tınç. Biri-birine aytkan sözü jakşına ele ugulat. Çay içesizbi? Çay içesizbi, kursağınız açkabı, sizge jakkan tamakты kılıp koydum degендей uğuzat da kүйөөсүнө. Rahmat, çay içeli dep aytат. Tamağınız dayar mı dese, ayalına kanday uğulat, күндө мага кызмат кылып тамак даярдайсыз, бүгүн деле тамак даярдагансызбы дегендей угузат, аялы да сүйүнөт. Тамагым даяр, кандай сон? Ошол мурунку эле сөз, бирок жакшы кабыл алып жатат. Неге? Себеп жанакы туура эмес угуза тургандар жок да шайтандар.